Inna jari apa kuat tangi sebelah kiri dibaca alam nasrah akatalu kulallahu akatalu pura ki masempaja tapakotiro ega patamma kangi korang ngalemu ripal lawanganna waktu sampajang ya komelo ki jokka tabaca tuyar hikmana saya mutawalli asyarawi naramti mahkada ya kuna baca itawu ya tu gaga anu mahkasola waddi solanyu kulalangi takut mati, pura na patama ka korang ngalina na pamati. Jadi tapake ya, meki salai bola lepangi jolo tu da cinampa baca yero. Idi pak balu ko meki tamu konrot tamak balu tama kilala tabaca. Idi pak kantoro iko tatamai kantoro tatabaca. Termasuk ini wasiat Habib Umar bin Hafiz, salah satu ulama waliullah yang sangat masyhur yang masih hidup sampai sekarang. Itu di Hadramaut. Itu wasiat beliau. Saya lihat saya Mutawalli Asy'arawi mewasiatkan, kemudian Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah juga mewasiatkan tentang doa ini.